İnşallah. Aha. Hamıya salam dostlar, ben Yusuf dostlar. Bugün sizlerle tun sahur oynayacağım. Tun sahur. Neydi adı? Hapishane modunu oynayacağım. Neyse yavaştan keseyim videomuza. Bunlar neydi? Lazım da öyle istemiyorum. Bilirsiniz ki bütün hapishanelerde belədir. Biliriydi bunu. Hayır. Neyse. İndi buradan gedirik yukarı. Ayda. Telefon donur. Bu oyunu bu arada ilk defa oynuyorum. Şimdi diyersiniz ki her şeyin yerine hazırlıyorsan yok. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Gelme. Gördüğünüz gibi tun sahur. Nedir? Tralar yok şeydi. Bombardino krokodilo. Neyse burada. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung sahur. Seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Neyse gerek. Araç. Oy. Bu bütün DB'de hapishane oyunları indi. Tun sahurdu. Beri'nin hapishanesinden kaçış indi. En sonki videomuzda da dostlar Roblox oynamıştık. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atsa sevinirim. Test. Şu. İndi gerek qabağa. Çörek var Ayhan. Çörek var. Son anda maşallah ayda göz. Şimdi ilerlememiz indi alaz 40 var. Tun Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Abi ne sesi? Ses çıkar. Ay. Tung. Dostlar bu videomuzda deyəndə ki bu həftə çoxlu video atmaq istəyirəm. Nədir? Tun sahur. Ay gözləyim. Niyə belə elədi?
Aa beleymiş. Beleymiş ya sen. Neyse çıxaq yuxarı. Tun sağır gəlir. Ayda bu yeri 1000 dəfə bilirəm də. Davay. Hoppa. 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 Hop. Ay düşəcəydim. Çəkdi keçdim. Oo. Neyse. İndi buradan ne etmeliyim? Burada bir merdiven bul. Hardan buldum bir dəqiqə? Depo odası. Deyirsən bu odaya gir. Deyirəm də bu odaya girmə. Bunu da götürməliyik deyirsən. Çıxdıq indi bura. İndi dostlar nə edirik? Bu yerlər uca hesab eləyir adamı. Dostlar hansı oyun oynayayım? Yorumlarda yazmağı unutmayın. İstədiyiniz oyunları oynayacağım yani. Çetin de olsa, asan da olsa oynayacağım. Yəni deyirəm. Ay gözlə burada deyil. Buradan çıxırsan, burada. Tun sahur. Makaron. Bir tane de. Oy. Geçtik. Buradan bunu fırlatmalıyım. Burada ölürdük. Hayda yine yok. Olmur. Öyle olmur. Öyle oldu kesmedik de. Ha necə keçdik ya onda? Keçsəmə buranı. Kesmək olmur axı, necə keçirlər? Valfləri kapat. Valfləri necə? Gözləyib dəqiqə. Oranı bağlamadıq. Burada bir tane var imiş. Birisi de orada da indi gördüm. Onu necə götürsün orada? Şu. Tapdıq onları indi çıxaq. Ay zibi. Gedək indi. Yuxarı. Tun sahur. Ay zibi bir dəqiqə.
tun. Hafifçe keşif bir anda yok. O ne size bilmiyorum. Yukarı çıkmağımı gösterdi. Yine aynı yere geldik. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Öldürəm. Tung 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 tung. Geldi burayına. Tutardık. Yox. Həm davam edir. 80% olub. Oo, nereye geldik Malamo? Oh, ah. Orada şey. Buradan ele kesmeliyik ki. Geçtik buradan da. 88. Hiç oraya çıkmağa ihtiyaç yok diye. Böyle eləyirsən. Pro. 92. Öl. Ne de ala. Öldüm. Ready. Ben bundan uzak dayanmalıyam. Uzak.
Daha el çekmedi. Öldük. Bunun zayıf yeri eller diye. Ellerinden vurması. Все. Gerek. Axırıncı yerdi deyəsən bu. SWAT. Nedir? %96% geldik. Bura çıxmalıyıq. Burada da bir dənə tuntun çıxacaq. Baxaq görək nə olur, nə olmur. Ay. Burada müğayət olmaq lazım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Sibil. Ayda. Bu nedir? Yok, yok. On 18 dəqiqə deyir bu videonu çəkirəm. Bezdim. Keçdik, buranı keçdim, buranı keçdim. Keçdim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah. Keçdik. Şu axırıncı yer. Bəli dostlar, bu oyunu da bitirdik. Gördüğünüz kimi bitirdik bunu. Çıkaylık buradan nedir? Kahraman kök. Neyse dostlar, videomuz buraya kimiydi? Daha belə videolar ise kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.